ugobile saluka sempondo vuma ndoda avume ezizweni sandla sombethe izulu nomhlaba mlomo ongakhuluma imanga damsanguku namatwele phonda hlaba phansi kwendaka hambela emnyama enhlangohlango kodwa imvula ukhanya lethi aliwudlala hayi wena samuyela umdokotela omkhulu wase Eastern Cape eqonce phansi ezansi kwindawo yasetolofiyeni mshayi wabo abashayi mshaya kanjani engashayekanga umshayi yindoda eshaye ezinye le phezulu ethi bayibulala bathi banqana umsila bathi bayibulala nganti bayihlupheza ilume kakhulu yoluma nawe ngenye la alikho lapho lakhona sebhab eziveli Port Elizabeth pande zomuthi siyababa siyashukula lento yahanjelwa yewena lento yahanjelwa ogobela zinyanga baqhiha ngithi mina lento yempande lento ngumuthi iya hanjelwa ngizothatha ikhuba lelinzima la lalela ke baba abanye bathi ikhubalo kufanele ukuthi libe hlaza mawulithatha ulikha ulomba ngithi mina ikhubalo kufanele ukuthi lome mawulithatha ngani ngoba lento yokupheka imithi madoda animeni ke ngixazulule noma akhe ngicacise noma ngithi akhe ngikhuphe ulwazi ukupheka umuthi kuyingozi umuthi awuphekwa umuthi uyahlokiswa umuthi uhlanganiswa namanzi abandayo ngoba uma umuthi upheke uyawubulala yilo ngithi mina umqwayito phambili ngawo umqwayito phambili ngawo umqwayito womuthi ke lo uthi ngidokotela mina ngizolanda ikhubalo lomqwayito womuthi in Port Elizabeth eBerkensville hayi kushubile ngempela nguye nento enzima uDisemba nguye nenzima ngithatha ntoni ikhubalo lomqwayito okuningi woza mawungifuna ngisathi mina ngithakatha onzima ngivunyiwe professional African doctor professional thakatha izimo phambili kodwa engabulali esiza abantu ubusuku nemini dokotela onzima lo ngimile eqonce madoda ngisasho ushayi omkhulu kunabanye abashayi ngimile ngithi mina ayikho inkomo yobuthongo ngeke uyithole ngeke uyifeze ngithi mina #siphoqa izinto ngenani ngeke kuhlale kunje nayinamba yami ungahlukwana ungayishiyi 07 94 69 570 07 hayi man yavuka le 69 570 nalikhubalo lelo mqwayito ufuna kabanzi woza nawe wamkeleke baye